Susulong ng Senator Bam Aquino ing pamagpatibe ning meto nga Safer Schools Act. Katuki dareng aduang mikawaning insidente akesangkutan dareng estudyante ngening bulan. Pamuntukan ng Senator Bam ing Senate Committee on Basic Education. Nung nukarin kukulay CT para keng meto nga joint investigation ng Senate Committees on Basic Education at Justice. Banglawan ing kasalukuyan na school safety protocols king bansa. Kabilang kareng insidenteng dapat kanung lawan ning pangamate dareng aduang players ning Ateneo de Manila University men's basketball team adina Rene Baterbonia at Divine Adili king meto nga off-campus activity king Aurora. At ing pamamaril king meto nga eskwela king Tacloban City ake mate dareng atlong estudyante kabang 20 na laman deng sugatan. Dalawang atleta ng Ateneo de Manila University men's basketball team, sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili, ang binawian ng buhay sa isang off-campus activity sa Aurora. Hinihiling po namin na atasan ng Committee on Basic Education at Committee on Justice na isagawa ang isang pagdinig at pagsiyasat ukol sa trahedyang ito. Para po sa katarungan, para po sa kaligtasan, para po sa ating kabataan, at syempre po para kay Rene at Divine. Burining Senador na lawaning oversight mechanisms ng Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED kabilang sports safety standards para kareng off-campus activities at school security protocols. Unang-una, nakikirami tayo sa magulang, sa mga batang namatay at sa lahat ng mga nasaktan sa San Jose National High School. Kailangan yung mga eskwelahan natin, mga lugar na ligtas at hindi mga espasyo ng takot at karahasan. Kapag nasaning panukalang Safer Schools Act na maglatag mas malino standards para king campus security, student safety at off-campus activities bang aprotektan lareng magaran. Kailangan maraman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas, mga kutsilyo, mga baril. Hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating mga eskwelahan. Didikdik na dapat maging normal king Pilipinas reng insidente ning school violence at dapat yang kimoting gobyerno bang aywasan na mipasibaywan lareti. Manyaw siya Aquino kareng educational institutions at ahensya ng gobyerno na mipatupad pang malwatan na reforma bang asigurado yung kaligtasan dareng estudyante king kilub at kilwal ning school. Mahalaga na hindi ito maulit muli, no? Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen Susuyo.